Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kan long ka jing kerku bat ka jing mentoy ka bakrao yaki samla puli reulum hakathai nongpo hadin ba ka sarkar pedeng lingba ka Ministry of Tribal Affairs kalamang pisa kumba khatn riu kulur tengka nagabanta bantay yaki Eklavya Model Residential School hakasnong pahams im yakaba ansasdang no shen bantay bat yakaba labu thong ban pendep no haswa jong usnem arajar arpuar ya umau nong rim bantay yakini ka school labu da uma lakmen rumboy ubalong ru menteri jong katanat pule puthi ka sarkar jalla hakajing sakhilang jong u Dr. Didi Lapang ubalong ru unong aibuj barangba jong ka sarkar jalla u MLA jong ka nongpo constituency uba Meral Bonds im u MDC jong ka nongpo uba Balajit Rani u principal secretary jong katanat pule puthi uba DP Waklang u director jong katanat education and literacy u Ambrose CH Marak ka deputy commissioner jong ka Ribhoy district ka kong RM Kurba u superintendent of police jong ka Ribhoy uba N Lamari kinonyalam raj bat hima bat kiway katkom ka jingya tho jong u principal secretary katanat pule puthi ka jilla uba DP Waklang kini ka school kandai tang nagabenta ki samla puli reulum ne ki scheduled tribe ka bandonru nado ka class 6 hado class 12 yakaba amdan kamban siu AA nadong shadong hagani ka school kan donru ka administrative building artali ki hostel kawai nagabenta ki kintay bat kawai pat nagabenta ki shinrang nang ta ki quarter nagabenta ki nonghikay bat u principal yakaba ansapet bat kami da ka Megalia Residential School Society Sngo ban penpau ya gajing sngo nadu ka ilaka nongpo ka dorbar raj nongpo pat ka dorbar snong paham sim hibaro kawai kibal ai sobha ya gani gajaka lem da siu wat tang si tengkaru tong ini ai gajing thap khti na gamta jungki aga juk ka babanta kamlong ga busuk banyo ya gajaka lem da siu dor adu sipo adu khat araka sipor ilapet ya gawe ka location hang ni tenamar baka kalong riat pala tinggal adu jingkermen sipor yo ngimyo ya gajaka ilaya kore paniawat kana kerpat yang ke senong ya karat tong ini apek ai da gawe ke location ka bakhamba kade gejeng bun mensim ka jongpi bang lala banyo ya kani gejaka ka pamentah ka bagilawan ban survey na kaliang jong ka department na kalang jong ka department ka badai pe perkelasyam bakalabiang bang lala ban penurlong ya kani kesengi kapasa mentah kalong stang kendiat ka badai berkasurok I Deputy Commissioner dengan Ilapan Syah itu kesini yang lelit page dalam dia. Minister Wadon merumnya bak lakaman udah buat trace tom kata-kata. Ngelayo abis terhilang kata kan hak sarkar Malaysia bak lakaman. Hafta kepor bang ini tray undang rid kok ha. Sengaja re. Nilai dalam ai kelengkor sekeruh une teh wala dapatan. Kini kikiru kiwan toy nadali mar bagi jongi kita pahangno donu sabi ban sultanat banai borom ya ka education department bagi jinglong ka ba dedicated ke bamut bagi IT mau amros marak ba baris kata don naga education department amros we are thankful to you have been very dedicated and also you have shown your interest with the department but la you trail but the department lah kerkom barim ne kerkom batmai kerkom ka barim jongi teka sup penmahaman mana ndon nak to por bala abanong wan baro sanspa respa chong school nadu wai what siu ye yangi nang no pinyo kata but kumno kikme kikpa kina jubab gagi songo yuki bak sarkar kan lekom ne bat nga seu bang de benai komble kerpang ye ka sarkar bakal jit hanung po nongkong ban pli ye ka de skol bogi mau nongrem kibriu kide ban yo ban lay school hajan
la ye principal secretary jongi labatai ba sapau tuli ki school ki ba kom ki ne kin don plus khat khandai tuli ki residential school plus pratli ki model school kamot ka onam don shu mano bala ban ong bangim don ki MRS sapo ka Ribhoi district Kindon South Li hakaliang ka jihikai ka babiang ka training na kabenta ki nohikai ka deban biang lembag ADB kumbasa hajar tam ki nohikai la de train but ka jing thong ya ki nohikai baro kalong da kiba la train kaneng ilale bat ngin yai biteng kabalai kadai ke infrastructure kamtam ya ki school sarkar kamot ki school building naskal tenat bahagi ni arsnem tam laispa tam ki additional classroom ngilayo banshna but kumba bat haunusnem kumba arspa tali ki school sarkar ki LP school barok ka state kumba lifesan lakaway ka sarkar kan shnat mai but ya ka secondary school rambai secondary school higher secondary school Sokha higher secondary school common boys high school Juai Kharkuta Resu but dalu kine ki school sarkar ngin penbah namar bangitip bakine kide ki pilar job education but hapo kine ngilade pendep ya ka policy ro but na ka benta ka cing biang jong ki khna school ngitip ba ki bon ki nong shong shnong jong jalla ki ut ba kalau ka ba ban pa school Henry hakini arsnem ke ka bangilale lada pikam mau ki exmin by bam nakabenta ki primary opa primary ki ba shayo han report ang kashpnai ba sispa tang kashpnai ya ki ba day ban yo ki ba pas ngila kentiu syakan riuspa badang hau no snem ya ka scholarship jong kapus matric scholarship lakan teu naka 1,000 tam syaka khatsan 1,000 tam hadu 1,000 hajar nalor kane kidon lengba ka labor department ki khon ki jong ki ba tre mystery ki ba apply ki yo ya scholarship dan takada ki khna school ro kita ki barangkam ki yo hi nakabenta kata kajirap na kasarkar handai kane kampat biang nakabenta ke higher education kasarkar kaladette ya ka college po patarkhma kadang te ya ka model degree college hapo rongjen bat kahadin khat arsnem kasarkar kalangsang shenbiang yaki lain ligis college sarkar ka Bakmara William Nagar bat sora khat ar klur ban ai jingarap ban penbiang ka cika pule yaki kena ban nak benta accessibility yaki kena school kena college bakin nom wan thana shalom ka sarkar how no snem how library kalarai balai ligi school shakaro lai lagi college shakaro lai hakasi but lai jaintia ban observe hapo ka people's college ki college ke ladep summit ya ke jinan kam jongki ka department kadang study ba baro kito ki jinan kam jongki college kentup ya ka Ribhoi college laki ba hat ka parameter na em kenang ba ngin yo ban sanction no ya katulop kabade banle balay ngile ya kini ki aka baro
Gile ya gini baro kalong namar ba. Ngitib ba ngidan kam. Ya kikna samla kiba long ki assets na kamanta kalawe kajangi. Harapor ka mangi syonggali na po shulong hapo hadu nong po. Bar prinspas ketri bad mga nginang yakren yung nginhaban sanction no yakipus nang mentak engineering college po shulong kabangin la ban sedang hawajar po kabangin yakren nong nginhabat banpe kiba kum kino kikus kibangin ngin offer hakatuk engineering college kenapa nginam yo tang ya kita ki kenasam la kiba pas Regi kwa kiba pas kila ban im ang bangin yo kam sarkar baro rekin la ban im ka ha kanong kam kaba kitre